adwenembra asem na me pese me yeden me ka kire on so na beboa ewo yerade Yesu Kristo dimo enna me wasem kakre me pese me ka kire wasem kakre me pese me ka kire asem ne beboa wo fa me nsem no se de Awurade Nyankopɔn amama asem se me fa me no fa me nsem no na ne pese me blend asem ne ma wo de di kan me pese me ma wasem bi efa hwan ne buafo hwan ne buabem hwan ne buafo ene hwan ne buabem ya akoye se wo maame wo papa wadamfo ukunu wo yere onipa bi ebua wo fo obi bua wo bem ya akoye bibi sa se obi bua wo fo ene obi nsu bua wo bem ba me pese me kire wade bi ma te ase se efo die eni bim die ehye nipa tu pebinsa oh yes efo die eni ebim die ehye nipa tu pebinsa unim efo die eni bim die die sese obua wo fo se wadi fo die sese obua wo bem se wadi bem no ehye nipa tu pebinsa omo de omo ka se wodi fo a eno ano no obi antumi nka bi ma so omo ka se wodi bem obi antumi nka bi ma I'm telling you Jono beka se wodi fo jo beka se wodi bem no ehye nipa tu pebinsa eti hwan na ejejew se wodi fo ene hwan na ejejew se wodi bem wona mebisa wo eye wona mebisa wo hwan na ejejew hwan na ebu atan hwan na ebu atan hwan na ejejew se wodi fo ana se wodi bem eye nipa tu pe ene o mache eye nipa tu pe na o mache baako ne bebua wo fo na baako abua wo bem na baako age fodie na ma ne ho se ono ko ne bua fo e wo wiase ene baako nso age bim die na ma ne ho se ono ko ne bua bem eti we se me de fo no me na mebu aten no ene we si ebim die nso me na mebu wo se efe keke eye nipa tu pe o ene bua efo ne bem to mache nimsa wate de meka na se o mache we se me de ne ya bimbuo ena we se me de ne ya efobuo enti de onu kuta efobuo no ka se wadi fo a ewi aso bia ntumi nka bi ma ena do no so age bim die na ma se me na mebua bem me ka se mebua wo bem a eni so wi aso bia ntumi nka bi ma eti yenkohwe nipa tu no a me kom ho asem no e wo Bible Romans chapter 8 verse make 31 naba na afei yebesi yenim ho den se Nyankopon wo yen afa a wan na woni yen bedi asie wan na obetoto won a wo Nyankopon yi won ano Onyankopon ni die obu bem Onyankopon ni die obu bem okay yanko 34 wan ni die onu subu afo Kristo Yesu ni die owu ye no Kristo Yesu die owu ye no Kristo Yesu die owu ye no na wonya ne ye no na woti Nyankopon sani fa so no ono ende bua efo hey mama say repeating chiro debi when obeto to one a Nyankopon yi won ano Onyankopon ni die obu bem 34 say Yesu Kristo nso ni die obu afo ebia na judge ni bia bua wo fo ebia na police ni bia bua wo fo ebia na wohini bia bua wo fo ebia wankasa wo sofo kra na abua wo fo wanka bia ma wo wasori panyini bi abua wo fo wanka bia ma wo
Wadamfo bi anka wo pen asem pa ntimi ayiwama. Wadamfo bi etimi ayiwama wanka bi ama. O maami pa woni dano so, o papa woni dano so na nka wo wa ko be ka bi ama no, wanka bi ama wo bua wo fo. Hey, wo fiewura pa o, say what to say wo fiewura ni a ko na be ka bi ama no. Hey, eduru ho no, wo bua wo fo wanka bi ama. Jole ne ko ba no, wo bua wo fo wanka bi ama. Hey, do obey wa wo si we do be ka bi ama me. Yi we din ko be ka bi ama me. Eduru ho no, wanka bi ama wo bua wo fo. Hey, edu kodu wo hene ni so animu a, wo hene se o nana we do be ka bi ama me, nana we o nana we ni dano so a, wo bua wo fo nana nka bi ama. O nana hima de do be ka bi ama me. Nana hima so oni dano so a, wo bua wo fo nana hima nka bi ama. O panyi bi woni dano so o me panyi we die ko be ka bi ama. Ono so class wo bua wo fo nka bi ama. Wo de wa hwe wukunu pa. Wukunu anka wo fi se one ne dam pa ba ko so. Wo yire pa o wo yire. Wo yire anka ne dam pa ba ko se o eduru ho da me yire be ka bi ama me. Wo yire nso so wo bua wo fo. Hey, wukunu pa wo bua wo fo. Eduru de de no wan ka bi ama. Eduru de no wo yi wama. Wasakota wo tamfu ni mpo achi. E bua wo fo. Akota wo mo ta wo na chi. E say bua wo fo. Oh, na na woni da so sen ka won kola ne be ka bi ama. Oh yes, wo say na woni da so sen ka won kola no e be ka bi ama. But e ko si say won kola no so bua wo fo. Man ka bi ama. Wa na woni da no so sen ko be ka bi ama. Ono so bua wo fo. Presenter no kwa dem so wase asem no. Presenter no. Journalist no. Yi ono kwa de wase no. Blogger no. Wo se no need da blogger no senka o blogger we do be ka bi ama me. O journalist we do ko be ka bi ama me. O presenter we ko be ka bi ama me. Ono so kwa de wase no. Wo bua wo fo. Oh, nyumtuni we de obeka bia me medu ho beka bia me. Sa nyumtuni kwa ne bese no. Wo bua wo fo. Wo juma eni no. Wa do say wo yonku juma eni bi. Wo yonku juma eni bi. One ne kira de. Wo yonku juma eni bi o ye teacher, wo so ye teacher. Wo yonku juma eni bi. Wo ye police ni, ono so ye police ni. Wo ye soldier ni, ono so ye soldier ni. Mu nyina na mo immigration mu. Wo ye immigration, wo so ye immigration. Wo ye doctor, wo ye doctor. Wo ye nurse, oh ye nurse. Wo pamade, Mu nyina na mo wie school ba ko, or your classmate, or your junior, or your senior. Mu nyina mo ko school ba ko. Na ne adamfo pa. Mu tina ekuro ba ko, ekuro ba ko. Mu nyina mu fi kuro ba ko. Mu se mu nyina mu fi kuro ba ko. Mu nyina mu tina efie ba ko. Mu tina efie ba ko. Mu nyina mo tina area ba ko na mo tina e. Why wadamfo na so bo bua wo fo wanka bi ama wo se no ni da wo bi so na wo ni do bi so se da bi we ni ko be ka bi ama me ko me ni nyina na tonwom ye nyina ya anwomtofo ko be ka bi ama but ono so kwa be say asem no ono so bua wo fo na ko ni da wo sof bi se oh ye nyina ya asofo nti ono de wo ye sof video be ka bi ama me oh ye nyina bo Jesus Christ din ye nyina di Yesu Kristo din na ye adwuma so ati ase ye nyina di Jesus Christ din na ye adwuma enti wo fi se wo ye sofo nti obeka bia mam ono kra be se ya asem no ono kra so bua wo fo me ka kosi se odwuma ye ni ben hwana woni ne wo the same adwuma nim hwana woni nyina wo the same adwuma kro na mu ye nim adwuma kro na mu nyina mo ye fire service fo mu nyina mo ye prison officers mu nyina mo wo adwuma ba akum but ono anka no nyina wo adwuma ba akum obeka se go here we minu adwuma ani no ono kra be ka bia ma ono so bua wo fo me da ho anadwi na Awurade ka kire me da ho anadwi me da ho na Awurade se Obinim nam se me pacho anie wo se eye me o papa Nyankopon na kasa no me soma wo enkofo bi bo enkofo bi fo itamo me ra ho se ye bua ne fo ene enkofo bi nso bo enkofo bi bem se we di odi bem san enkofo no so nse se ye bua mo bem because oni bem
It's a manko be high. It's a can I'm saying rather men come say was a can. Let me say a physical because nipa na make kasa say nipa wo gina me nchen. Was a can ko gina some ways quotation ways na fa no mo kasa say ye me awurade na me ne mo kasa. Say a bimdie any a foodie. E nipa tu pe na show monsa. Nipa tu. E she nipa tu pe nse wo. Onyankopon se ono ne bua bem. And Jesus Christ is on the bua for. It is your new bua of follow the new bua of Bemno on Cahu, according to Uncle Jumaye. It is will be a bua for, will be a bua of Bemwa. Name your coupon and the bed Jesus Christ now, a 10 monisho monsano. A 10 monisho monsano. So many say, judgment, and ni panadia mount. Say, would the bem and your bua for. Se wudi fo na wo yebua obem dia na omo yes hade no omo waketua wo nyankopon ho nyankopon no mu be die sie papa nyankopon be twe omo so wasasi so obenya asasi so no me ne ba benya bi wa waru ya ni kunu ana na yere ebenya bi owo ma ne ma benya bi owo banana no ma ne nananom so ne nananom so benya bi enyam na medom ewo Bible because o say ye janom aye bone Bible na kan yo o say ye janom said the lamentation kwadwom kan o say ye janom no aye bone o na omo ni hope bio enne emma no ne nananfo no na no me no aye de abo mo so ese seba eti me ba se me be hyewu nkran minimum asori a wokọ Ebia na ko Pentecost, uko Roman, Anglican, Presby, Church of Christ, SDA, Deeper Life, Baptist, Assemblies of God, asole ben, Christo asafo, Mozama Christo Disco Church, Uba Obinim asole, International Gospel Church, H0T, and now ko asole ben na wuko. Uko ebenement ma mo asole din, asole ben. Uko ye papa no nsole ni bi ana ye maame no nsole ni bi ana menua no masofo ni bi nsole fa wa sole ya wokoto nchen ne tie advice amede ma when na ebu awofo ho na ebu awobem we Muslim, you are a Muslim, you are a Kanka, you are a Krishna, you are Buddhism, Judaism. Put your tradition outside and take my advice. When they bow for when obi bow for what's the one idea? And say wakasa, and say nka wo ye ho sa, and say nka wo ye sa. What's the one idea? Wo bow for obi nsusu ebuwa wo for ma obi nsu ebuwa wo bem. Ye obi akoti nyankopon dwuma ye. En wo nwie. When na ebuwa wo bem abrawo ni bem. Oni nyankopon nyantokwa. When na ebuwa wo for. When na ebuwa wo for abrawo di bem. Na wansu na ebuwa wo bem abrawo di for. Hwe ye makoji Yesu Kristo ni nyankopon dwuma ye. Etima utimu nya wo de. Wa ye bua wo bem. Ema utimu nya wo de. Wa wo bi ebua wo fo. Nsusususu. Ema rewo nkan. Na wakoji nyankopon adwuma ye. Wakoji Jesus adwuma ye. Wakoji nyankopon adwuma ye. Wakoji Jesus Christ adwuma ye. Eti entokwa eda woni nyankopon ne be Jesus ntem. Aso twenda ho. Onipa obi ebua wo bem no. Esese nyankopon ne dika ebu wo bem. Esese nyankopon ne bua wo bem ansa na onipa nso bua wo bem. Esese Yesu Kristo ne bua wo fo e wo sunsun ansa na onipa bi nso bua wo fo. Eti mawure mfi asema meka kire wi. Ebim die wo nyankopon ho. Ene fodie e wo Jesus Christ wo. Eti esese nyankopon di kan bu wo bem e wo spiritual sunsun ansa na pie physical ma onipa bi nso abua wo bem. Say ye judge, say ye lawyer, say ye police, say ye soldier, migration, fire, custom, abaya dwumayefo no. So ye police, no ye soldier, or ye hwan. Esese nyankopon ne bua wo bem e wo spiritual sunsun
ansana onipa nso anya tumi abua wo bem esese Jesus Christ ene bua wo fo e wo sunsun mu esese Jesus Christ ne bua wo fo e wo spiritual ansana pie physical na wono Jesus Christ ne honhom no ewura onipa bi mu na no so bua wo fo eti se wo bi bua wo fo na ye kohwe spiritual na wonni fo wo oni Jesus benya ntokwa kese wa asase so se nipa na obua wo fo no wa America so wo Canada so wo London so wo European countries ni baabia and also wo outside abrochire baabia and also wo African countries baabia and wo Asia owo hen owo kuro bai so en wo bua wo fo obi bua wo fo we misumani pano ye obi bua wo fo abra wonni fo ye manfa misengu mitima we obi bua wo fo eje na wo ye ya wo se wanya de eje na wo ye bua wo fo obi bua wo fo ye ko hwe spiritual no ye ko Jesus Christ ho e ko hwe se wugina Yesu anim no ye ko hwe spiritual na wonni fo e wo Yesu anim ye ko Yesu anim kura de na wonni fo ye ko Yesu anim wonni fo e wo ni peti mebua wo fo bisuma sa nipa no ye wo ye bema wawu o wo yire nso a wawu o wo kunu nso a wawu no wo ma de ya misuma ne ma ye no me be kwa ne maso wa na bua wo fo abre ko hwe Yesu Kristo side ho na wonni fo ene nipa kro no me mani due obi ebua wo fo but ye ko sunsum no wonni fo dabi ene Jesu jankomo jai kasa tenten Jesu jai susu chichire wunsemu susu kasa Jesu me say jankomo waje kwapa obedia mawo me say oka wo ho da me nya de me voice nya de ba fa ne sa abrenyi nemu odi wanim oka wo left and right abrenyi nemu Jesu jai komo waje kwapa obedia mawo obi ebua wo bem se wodi bem ene woni age tese yebua wo bem ene de ko jan red aboti na woni age ene wo tushile ene atu pada wo fie ho ene ole nam ka akwan so ene na woti moto so na moto na bicycle na woti ka mu na woji wani ene nkofo boje wo so ena namafuo mu ho ena nam ka akwan mu ho ena won twafie ne ho hia ena nam main street ena boje so maami edi nkunim maami edi nkunim papa edi nkunim sister edi nkunim brother edi nkunim eni wani age na wodafo na muni na wututu champagne na wani age na nadwene kwa dem se wo boy ansa na woda wani age ye bo bem ekopia infio ohene na bua wo bem na hema bua wo bem ohene na bua wo bem ohema so bua wo bem omo mu be bedwafo ni nyina bua wo bem ekopia police station police fo so bua wo bem judge no wo bua wo bem lawyer na bua wo bem when tese enkofo bua wo bem ene woni age ene wa hwe white pure white from utini be pro national white ene woni age ye tese white when you age ukuna hwe white wo yira hwe white wo ma hwe white no mani age but ye ko nyankopon nim no ye ko nyankopon nim no ye ko hwe sampa nyankopon na obu abem no ye ko nanim akohwe wo
na obi abua obem no ye ko nyankopon ma kohwe se wo gina ho no nyankopon so bua obem a ye kohwe nyankopon mu a obem misuma wo misuma wo due misuma wo he misuma wo asem kese na beto mesi misuma asem kese beto na wa ware a ebi beka wukunu ebi beka wo yere ebi beka wo mma ebeka nananom onipa bi ebu bem abraye ko nyankopon anisu wo spiritual ho no nyankopon mu a wo bem na obi ebu a wo bem obi akoji nyankopon dwumaye abra nyankopon anisu no unni bem ye na wona obu nipa ko ne bem de due wona wo bu nipa ko ne bem no wona wo bu ne bem se me wo di bem no wakoji nyankopon dwumaye wo de due eno me ne beba wo yere so na besa ba wo kunu so ebeba wo mma so na wo nana no benya bi if it's a lamentation kwadwom say ya papa ne ma me ne di kan ye boni o eno mewu ko omuni ho na ne abai emma no so o se abai so abai nana no so eti ade e da ho eti onipa biala obebuo wo bi bem no di kan kwa spiritual hwese nyankopon bua ne bem first Obeka se me de me spiritualist better me hu se nyankopon bua ne bem wonye spiritualist na da so fo na spiritual work akonfo bebre ya spiritual work malam bebre ya spiritual works buddhist judaism yeah I was make can because obi ane de ogidi asofo bebre ya spiritual works obi ane de ogidi etibitimi me ka se kwa asofo nko aho yes obi ane de ogidi so what you say because obu on ma ono we comfort we malam we say but otimi yes spiritualist etimi ye spiritual things ekonya nkopanim ko hu de ekoso nyankopon ho akonfo ne malam fo bebre mo ginya medi se nyame wo o mo gidi se nyankopon wo ho but akomno na afa no oh yes minim de meka akonfo ne malam fo bebre me say 90% ejidi se nyankopon ho o mo gidi se Jesus Christ wo ho but e ya akomno ne fa no we choice akoma fa no akomno na afa no it on ebre no so de nyankopon pese wo na Jesus pese wo na wo de nsa be ka no wa je no ma me fa nto nchen na me mra ma asem no so hwan na ebu a wo bem ne hwan na ebu a wo fo ene ma asem tie tia no hwan na ebu a wo bem ene hwan na ebu a wo fo abraye ko nyankopon ne be Jesus Christ anim no nyankopon se menko na mebu bem Yesu Kristo se menko na mebu fo eno nipa bi akwaje afa na se wo nipa wo betime bu obi bem wo nipa betime bu obi fo no mesre wo onipa wutimi judge wo bi onipa wutimi judge wo bi se weji wodi bem na weji wodi fo no mesre wo di kan ko nyankopon anim ko Jesus Christ anim en ye kwan bi be fa so bi odi akobia akwohwehwem sa sofo no jo mudio sa konfo se malamo eni honhom bia ogini di bia kon nanim se me pese me boa wo bi fo me pese me boa wo bi bem eti monko hwe nyankopon ne be Jesus Christ ho mame because omo me pe ne boa fo boa bem monko hwe mame na me hwe se aten na me bebu nipa na ta me be jagi nipa na se wodi bem wodi fo no mon hwe se etesa etu bon se behu ebia na o manya ncho anaso mbe ya cho ka behu se nipa ne gire nyankopon anim sei ne nyankopon na aka kire wo na apese wo jeje ma nipa na se wodi bem no se oni bem ana wodi bem se nyankopon ka se wodi bem se sofo ne ka kire se wodi bem se malam ana konfo ana spiritual nipa na be kono na spirit na be frɛ no spirit na be frɛ ne ka se wodi bem dia ende woni ba ho so na no na wo so wa hye watade anopa na se wia na sa anadwo na se numre eno ye presenter we ye journalist we ye blogger we ye semtwoni we ye sofo we ye odifo we ye hema we ye hini we ye judge we ye lawyer police no soldier we ye hwan ene obegina ho anaso betena wakonya so a wo se wudi bem wona wunim se wudi bem efi se wafa akire akobisa wo spiritual ni wudi bem e wo nyankopon twedi ampo ani so wudi bem etu so be ma ne bem dia uni problem eno me ne asemboni bi anto wo ne wo yere ne wukun no mada wona nam ko bi nka mo e bi nka mo kra
If you Yankopon ani so na wo fa akire ko hwe no na odi bem eti wo so wa be ma ne bim die wo fa akire ko hwehweye no na Yesu Kristo ani so no odi fo eti wo so be ma ne fo die se odi fo no mi bi anka wo na de ofri preko pe se wo bi di bem obi di fo abraye ko Yankopon ani Jesus Christ ho no oni fo oni bem na wudue na wo so ayese wudi bem wo aka wo so de wo so yesi wudi bem abra wonni bem me say su na me summa wonni bem na nipa se wudi bem na wutima ye wo de abra Yankopon ti wo se wonni bem me summa kokokokoma because Yankopon nim se wonni bem na nipa bua wo bem me say asem beto na beka wo yira ka wukunu aka wo maka wo nananom asem beto na asem na beto na to wa hwa afinam ebeka wukunu asem no to na afinimu ebeka wukunu afinam the same year ebeka wukunu afinam me say the same year sa anye the same year kwa the follow year ebeka wo yire no na asa ka wo ma na ka wo nananom if he say you ko Yankopon ani so no wo unni bem ye ko hwe Yankopon ani so no unni bem ye ko hwe Yankopon ani so no unni fo na obi ebua wo fo ye ko hwe Yankopon ani so no ene ne be Jesus Christ ani so ente saa eti na me ba se me be hye wunkran ka wakoma to yam wo se nya time esua Daniel ho asem no Daniel wo brothers bi ono mo ye adwuma Daniel wo asofo bi ono mo ye adwuma Shadrach Meshach Abednego yero ko to fu no janim no Yankopon hu se emrantie di bem and Jesus Christ hu se emrantie omunni fo etedom ko to fu no Yankopon wrem Jesus wrem no mu yi wo unni fo udi bem die du die den me say du die den Onyankopon ne be Jesus ebejew manti amen omo bejew ti bebe wo bia kwa kuma to yam susu kasa encheche winsem wate susu kasa me dia asem ni besia ma susu kasa erade be ko ama wo de nse fa yam paibo wo de nse fa yam paibo ni jai kasa tenten no fa yam paibo ne jan chire mu bebre no because wo chire mu a na wasem no eye ahi wo chire mu a na wasem no eye tan wo chire mu a na wo tamfo na doso enchire mu ne mwawo so ati ase because obi no beka bia ma wo already no ho ye nkofo hi dada efie ho omotaa wo dada oh yes ne kra na me ka kire ho efie ho omotaa wo dada area hono bebre mpe wasem dada sister bra mami area hono bebre mpe wasem baby a wo ton ade ne baby a wo ye adwuma no already omo mpe wasem kakra bi ne pe wasem dodo na mpe wasem eti jai kasa no na wo kasa kwa no omo taa wo mo because wo tan for the door so area hono wo ten sa on mine na wutim no the same thing omo taa eti jai kasa no ne fa ye mpaibo wo be chire mu akosi da ben wo be kasa akosi da ben se wo gi Yankopon ne be Jesus di se omutimi tua nipa so ka dia fa ye mpaibo na before so de be ye mpaibo no hweye ebia na wudi fo eno de wudi fo dia wo bom mpaia Jesus be da na tikosei se wudi fo na kwaye ho se wudi bemu a eno de wo bom mpaia Jesus Christ obeda na tikosei obeka se oboa wudi fo na pese o se wudi bem na Jesus onti mpaibo waye ho se wudi bem ba ye ko Nyankopon ni so no Nyankopon nim se wunni bem eti wo bom mpaie Onyankopon be koma me Onyankopon we wo na abua bem Erade wo na abua bem obi abua me fo Erade mi se me di bem ye ko hwe Nyankopon so ani so no na wo wunni bem ende wo firi Nyankopon wa onu so betwa na tikosei
When the chin a bachelor, unti un piebo, or because I bois, unibem. It be forced for the conyan coupon in the bed Jesus and you when you say we clean. Ah, wo, the idea torsion would be bem, the idea torsion wouldn't live for. Ni jaw konema woman. No more bequama. Omubekwama. Me say di way ye akura na ombekwama. We say nipa ukura na nkofo timi first man so me revenge. Ne nyankopan wo tiase Jesus Christ wo tiase ene ntimi revenge. Ombekwama. E di 2 years ombekwama. E di 5 years ombekwama. 10 years ko ombekwama. So atiase ombekwama enti nyabotre emerade. Encheche nzem bebremu. Dia tu should be no nyabotre. Dia tu should be a nyabotre. Ne fire mpaibo. Fre onyankopon a David eyisu ni din e wo 1 Samuel chapter 17 verse 45. Said David kache Goliath say ukuta sekan ne pia na eba me so me de asafaruade Israel nyankopon din na eba wo so. Fa onyankopon din ko e fa bom paye. Awurade obu abem no e be giama. Awurade be bua obem. Fa Yesu Kristo Nazareth ni no din of abom paye. Boni din Jesus Christ. Ubu din Jesus afa Christ ne soso. Ubetim kwa fa Nazareth ne ka ho. Jesus Christ of Nazareth. No who say you no ni din na wo bo. Ne ka say Jesus Christ. Obi bua me for. But sometimes say Jesus Christ obi bua me for. But who Jesus Christ so wunnim say me nyedai. Me ni for. Then so obi agi wadwuma ye. Jesus revenge. E hwe de besi. Ya de Daniel so koto jatame nanim. Jatalent man wi no. Hwe! Ene na wo hene diary sori ahomache. Wo hene no. Wo hene sori ahomache. O se Daniel, unyankopon na wo som no dada ti asefa no ti maje os na nakawakoma to yam. Quotation na me do. Daniel chapter 6. Daniel se na nakawakoma to yam. Mi nyankopon nim se mi di bem. Daniel make sa. Daniel refer. Was na mi nyankopon nim se mi di bem. Mini for na wona kra so ya dance for say me di bem mini for Daniel person o chese ko di for a ka jata ne be we no Daniel person o chese wo di for ka jata ne be we no Shadrach Meshach Abednego o mu di for ka wo jane be hye wo mo wo di for dia expect no me na Awurade betua o ka me nipa nso tua wo ka oh yes eno de ma men kan kire wo se wo di for dia onyankopon ne betua wo ka ansa na nipa so tua wo ka wasase so na wodi bem na woni for de nyankopon wajeja mo wawie so ate ase sanete because Romans chapter 4 na asa ka asem bi tie Romans chapter 4 no eno so me de verse 7 ho no ana ma we de kama men jumpo mra ayi Romans ho no eya me de tie Romans chapter 4 ho no verse 7 ho no was say enhyira ne won na wode won mbra to ache won won Awurade de boni ache won na won boni so akata enhyira ne woni pa Awurade emu ne boni mu ne so mama sanka 7 and 8 was enhyira ne won na wode won mbra to ache won na won boni so akata 8 enhyira ne woni pa Awurade emu ne boni emu ne so eto wo so why boni na Awurade de ache wo dia praise the Lord. Na Awurade fa boni nche odi adue. Awurade fa nche wadue. Enu nti na last me ka kire wo say ye wo mistakes ene boni 4 bi wa enye bi da. Sa nyema 4 enye bi da. Because wo ye bi ya bi na Awurade amfa nche wo. Si wo kum nipa da enye bi da. Wo ye bi Awurade che wo. Memfo bi gere minim say akono last egaman how enkofo ba a sebi owokunu ye careful memfo obi ade anya wo dia obi ade abedi ho no emfa nyansa kwan no nimdie bi ni ho ahwan enyi obi ade anya wo dia banim sa ade we yase mesi dia no because owo sika na wo di na wo bibi ntu pese wo jefa enye sa obi ade so bedi ho fama no menye sa we wo 16 and Awurade me kasa say ompesa ade no nti me ka kire e bia na won te say me ka kire da ye twato jai enduro so na wokọ no wo se mensu nyame fofo bi nka na ho en kwa lo ka kire Israelfo no se ompesa eti uye bi jai
nesum awurade unyankopon nko a weni afutu amede ma weni afutu amede ma na se wodi mra we nyina so na wo hwe ho yie dia awurade beboa wo ene do bi beto so bia na mfi me kwa me gina ye se no se de bibra to me so ana wonim o me de bia to me so me ye de bia to me so o won te se de bia to me so de he na wate wo de na wote ye ade ya bete me warning ade ya bete me warning tama me wo 16 years because me fa Yesu Kristo se me kra na magye nkwa na me wo 16 years like I say me wo 14 15 years na me fa Yesu from 1 year to 16 na me fa Jesus Christ se me kra na magye nkwa me near 16 na me fa Jesus Christ se me kra na magye nkwa ade ya tell me warning from 16 years be pem na me age you know ye me nya bi da no eno kra ye ato me so se ma ye bi da na me be church me se ma kire wan me ni time mo be church me o if we say the obua me follow me kohwe spiritual no Jesus mua me fo ena di obua me bem no so no me kohwe sunsun na nyankopɔ abua me bem eti me ni time me church me nsem me di ayem paibo me di ayem paibo say the obua me fo no Awurade na nkasa no wonhwe no wonko the obua me bem no sensu mi ni bem dia sensu mi ni bem dia ena Awurade na nkasa so no ono so nya n'adwuma ebia na me di fo e wo nyankopɔ anim ni Jesus anim to mo anya wo madwuma na se me di bem de mo anya wo madwuma ende ma bosa ampae no so ati ase sa na wo so ade bo wo nya bi da so de ato so enkyire kawa no tum nyemfa nyempae bo so oje mpae bo didi a Awurade be ko ama wo jai mo nkasa jai na fiofo ne nkasa jai na fiofo ne nkasa jai na area hofo ne nkasa wadwuma mu hofo ne jai mo nkasa woni die ncham si jai no wonnim die ncham si jai da ko mema revelation bi die ncham si jai no die omo peso mo yewo no die omo peso mo yewo no omo ntimi mfa nyewo botae ne wo ho botae na nkasa wo ho no mo peso mo yewo bibi enu ntimi ma so omo pese nko mo kum wo na ma so omo pese nko mo sewo enu ama so omo pese nko mo yewo bibi ade kropot no peso mo yewo no omo ntimi nya mo target no na ho bebi mo de yafa ya smart omo peso mo kire no mo pese nko mo yewo bibi na no anye yie enu anye yie don peso mo yewo na no anye yie na mo de akofa ha no eti hunu omo smartness no emfi wo mo ensoso jame fiofo ne nkasa jame iriafo no jame adwuma mu ofo no jame de omo ye no nye je no mo peso mo ye anye yie na aye omo ya se ja ne ye pe na anye yie ene ye mfamfa na omo yesa ti hunu smartness no emfi na Jesus Christ obuafo nyankopon na obua bem no ombedi ama we ni asem a Awurade se ene menye de me nka nkire so ati ase me da so fa mafutu no na be boa wo e wo Jesus Christ di mo se Awurade sama me message biewa meba na ma be ka akire wo se Awurade sama me biewa meba ma be ka akire wo me fa adwin bi se enka every week bia me na obekasa nanso Awurade ama me message ya mintumi mma e me ka nkire wo se Awurade ma me message ya me saaba na me no obekasa Awurade nhyira wo ommo ho ban onhwe wo so se be ya ho emma asem shalom peace bye bye fitiani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much gh hwe na prophet kumichacha me so me hwe